Ay mga Mars Pars, ini, balo kung makarelate la rin kaya katamong kayanakan, lalo na rin kaya katang pengari. Ini, kutang kumo. Nang anak tamo, or anyang anak kayo, pagatin tamong buring pasali at eda apye, den kaya katang pengari. Panigurado, magbugnot at malungkot kayo. Istuko nga ako. Naman dapat makanta. Balo ko naman at balo tamo, kaluburan da katamo rin kaya katamong pengari. Tala masyadong pepressuran. Tala mo din ko questionan, o ba't da abibigin kaya katamong buri. Bagkus, mabiyasa tamong makontento, nung nanawing nga beda rin kaya katamong pengari. Ini pakatanda ng tamo. Den kaya katamang pengari, ilang mo munang malungkot din pag abibigin kaya katamang buri. Kaya sabihan ko mo, kaya kayo, ampaw na rin ka ko. Mabiyasa tamong tanggap at makontento nung nano mong atintamo.